إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت
الله يا لا إله إلا الله 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 عظم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وعليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استر عيوبنا بسترك الجميل يا ستار العيوب في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم وتقبل يا كريم.
Maju. Maju. Yang jauh. Yang jauh. Yang dekat. Yang nyender. Bismillah. Bismillah. Helmi mana? Syukran. Mana jamaah kita? Nama tu. Sudah. Kopi ya? Solin Temple. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته خصوصا لمؤلفي هذا الكتاب المسمى بالجلالين الشيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي ولكافة العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والصوفية المحققين ونخص خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأستاذنا ومعلمينا وأسرتنا وأهلينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء وأنت عالم بأسمائهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعافهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatimin nabiyyin idh kunna khaira ummatan ukhrijat lin-nasi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-maliku al-haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amin.
قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وعن أبي محمد بن عبد الله بن عمر ابن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح أو هكذا كما قال صدق الله ورسوله معاشر الحاضرين وكافة المستمعين Bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimat, seluruh jamaah salat maghrib, isya, jamaah pengajian tafsir Al-Quran Al-Musamma bil Jalalaini, tafsir Jalalain, Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo atau Masjid Agung yang insyaallah mudah-mudahan seluruh kita dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati dan kita banggakan ketua dan pengurus yayasan, pengurus Masjid Agung, imam-imam rawatib kita yang kita muliakan malam hari ini, kita tetap diimami oleh Ustadz Ibrahim LC Al-Hafiz. Mudah-mudahan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, baru saja kita menunaikan sholat maghrib berjamaah. Anten-anten nunggu waktu isya kita isi dengan pelajaran tafsir Al-Quran sekemampuan kita untuk menambah khazanah, untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang Al-Quranul Karim. InsyaAllah mudah-mudahan kita tergolong apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi kita ini insyaallah mudah-mudahan jadi yang terbaik. Karena apa? Karena kita senantiasa belajar Quran. Jadi kita jangan malu-malu. Kalau umpamanya di kampung kita ada yang belajar Iqra, belajar maco, ya. Apalagi yang senantiasa walaupun umurnya sudah sudah umur taruhlah, tidak apa-apa, kita tetap belajar Quran. Sebab orang yang belajar Quran, yang mengajarkan Quran itu termasuk khairun nas, manusia yang terbaik. Ya, kamilah tua Pak Amir nak belajar Quran, lah sudah telat, lah terlambat, tidak. Dak kata telat, dak kata terlambat belajar Quran ini. Sampailah kita mati. Nah, ya, sampai kita mati. Malah mati sudah tidak belajar lagi kita. Lah dikubur. Baik. Apa yang disampaikan oleh MC tadi, kita dapat tahu bahwa kita malam ini sudah masuk di malam 23. Malam 23 Rejab. Seminggu lagi kita masuk bulan Sya'ban. Ya, masuk bulan Sya'ban. Sudah bulan Sya'ban, insyaallah kita ketemu dengan bulan Ramadan.
Makanya setiap sholat imam kita pasti berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kehidupan kami, rezeki kami, umur kami, keluarga kami di bulan Rajab, sampaikanlah ke bulan Sya'ban dulu, sampai ke bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Ya. Laju apa kita nih? Laju kelai? Apa? Sebenarnya ada dampak psikologi. Yo. Kalau ceramah nih, kalau wong ragap, semangat, rami, yang nyampe ke juga semangat. Yo. Kalau yang denger manusia Riyadi ya? Masih sakit? Oh ya Allah, kita doa mudah-mudahan sehat ya. Nah ya, apa itu? Mana satpam? Oh, ayam mang, ayam. Tadi imam kita ini membaca surah Al-Furqan, surah Al-Furqan. Sebagaimana kita maklum bahwa Quran ini lahul asma. Quran ini banyak nama, ya, nama. Quran juga yang kita baca ini, yang kita pelajari ini namanya Al-Quran. Al-Quran itu asal katanya PL madhinya adalah qara'a, PL mudhari'nya yaqra'u, PL amrnya iqra', masdarnya Qur'anan. Asal kata Al-Quran itu. Kalau Quran baik bacaan, tapi kalau tambah dengan alif lam Al-Quran, jalalah yang kalau kita baca tuh Quran itu isim nakiro, kalau tambah al isim ma'rifat namanya. Kalau dalam ilmu nahu sorob ya, nahu yang kalau kita pelajari di pesantren dulu. Jadi Al-Quran, limadza yusammal Quran, ngapa sangkan dinamo ke Quran? Li'annahu yuqra, karena Quran itu dibaca Quran ini kan, dibaca. Jadi kalau kita ada Quran di rumah, hendaklah kita baca. Maka jadi Al-Quran tuh ada wong yang punya Quran jarang dibaca, ya, jarang dibaca. Sama halnya dengan ada wong yang ada wong yang ngempat puluh, ya, ngempat puluh itu nah, magi ke Yasin, tinggonya di rumah kita itu nak mati ke betumpuknya, iya. Ya buku-buku Yasin itu. Mana aku magi-magi ke masjid musola. Jadi ada bukunya tapi tidak pernah dibaca Quran itu. Apalagi mini hari ini Quran ini baca dibawa kemana-mana melalui HP, ya, melalui HP. Jadi Quran dibaca. Kadang-kadang Quran itu namanya Alkitab. Alkitab itu artinya buku ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab dari alif lam mim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi. Itu namanya harful muqatta'ah. Jadi huruf-huruf di awal itu namanya harful muqatta'ah. Tak kata yang tahu kecuali Allah. Allahu a'lamu bimuradihi. Allah yang paling tahu ini maknanya. Dzalikal kitab. Kitab itu. Nah, kitab apa itu? Kitab itu Quran itulah. Ngapa sangkan dinamakan kitab? Karena li'annahu yuktab. Karena ada bacaan. Karena apa? Ditulis. Bukan bacaan, ditulis. Kitabun itu namanya buku. Alkitab Quran. Nama itu ya, kitabun nakiro, alkitab ma'rifat. Dzalikal kitab, kitab itu
Artinya apa? Quran itu. Limadza yusammal kitab? Ngapa sangkan dinamakan Alkitab? Quran itu li'annahu yuktab. Karena Quran itu ditulis. Makanya kita baca maconya itu karena ada tulisannya. Nah, yang inilah yang jadi amal jariyah yang tidak bakalan berhenti-berhenti dia. Tidak putus-putus pahalanya itu. Siapa ini yang nulisnya? Sahabat. Sahabat Nabi yang hafal-hafal Quran dulu. Nah, di mana ditulisnya? Di daun-daun kurma, pelepah-pelepah kurma. Belum ada pabrik kertas. Dapat baca dibayangkan itu ya, ide daripada Umar bin Khattab ini, khalifah yang kedua itu. Mak mana caranya supaya manusia yang akan datang pacak maco Quran. Oh, usulan dari sahabat, kita tulis. Mak mana nak nulisnya? Waktu itu kan alat tulis terbatas. Bukunya udah kati. Mana ini? Nama mana ini? Nah, padahal Nabi sudah wafat. Oh, sahabat bukan main itu ya. Dikumpulkannya lah wong-wong yang hafal Quran tadi. Dikumpul-kumpul ke, akhirnya tertulis yang itu. Mamano supaya kitab itu berurutan sesuai dengan apa ini? Sesuai dengan petunjuk. Nah, petunjuk. Makanya Quran itu diawali dengan apa? Al-Fatihah, Al-Baqarah. Padahal ada dalam surah Al-Baqarah itu tidak di awal diturunkannya. Malah ada surah Al-Maidah itu turunnya terakhir. Awal-awalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu juz yang keberapa? Juz yang ke-30. Mestinya juz awal. Juz awal ini ialah Alif Lam Mim itu. Nah, sebelum surah Al-Fatihah itu. Jadi berdasarkan petunjuk. Oh, bukan main ya. Nah, ditulis. Nah, tulisan ini belum juga ada titik komanya, belum ada harokat. Nah, mak mana bentuk nun, mak mana bentuk ta, mak mana bentuk sa, mak mana bentuk sin, mak mana bentuk shin, sad, dot, ta, belum ada titiknya itu. Nah, siapa yang punya prakarsa ini? Ialah sahabat Nabi yang merangkap menantu Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliaulah guru pertama untuk memberikan harokat Quran itu. Baru baca kita maconya ini, mana ada tanda, mana lah nak maconya. Kamu tuh ngeri dah? Iya. Jadi iya, mana itu nah? Iya, dingin mengkali itu ya. Iya. Mana lah aja? A, I, U, jazam, dekati, mana itu? Jadi sahabat dulu cuman ngandal ke hafalan. Hafalan. Dengar dari Nabi ada ayat yang turun masalah apa ini? Masalah pembangunan masjid. Nah, itu juga ya. La masjidun ussisa 'ala taqwa sampai akhir. Masalah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam. Masalah zakat, wa atizal qurba haqqahu. Masalah salat, aqimis salata li dzikri. Masalah apa we pokoknya? Hafalan galo. Nah, bentuk hafalan itu mana itu? Nak direalisasikan melalui tulisan. Nah, barulah dapat petunjuk Ali bin Abi Thalib itu cara nak cara nulisnya itu. Nah, terus berlanjut itu ya, sampailah ke khalifah-khalifah yang selanjutnya. Bukan main. Tidak langsung jadi main ini, tidak jadi ya. Sahabat-sahabat itu dengar ayat datang, dengar lagi asbabun nusulnya ini, dihafal. Akhirnya kesimpulannya jadilah Quran ini 30 juz. Nah, dia diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan
surah An-Nas. 30 juz. Berapa surah? 114 surah. Nah, dia berapa huruf? Berapa huruf Quran? 28 huruf yang diulang-ulang. Alif ba ta itulah. Nah, isi Quran tuh alif ba ta sa jim ha kha dal zal seterusnya itulah dalam Quran. Tapi nak dijumlahkan nyonian, nah, carilah dewek itu. Banyak itu jutaan itu ya. Nah, jadi kadang-kadang Al-Quran namanya Al-Kitab. Kadang-kadang Al-Quran itu namanya Az-Zikru. Az-Zikru itu artinya pengingat. Apa dia dalilnya Pak Amir? Dalilnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara Al-Quran. Nah, siapa yang meliharanya itu? Langsung campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran itu namanya Az-Zikru. Limadza yusamma dzikru? Ngapa dinamakan Az-Zikru itu? Karena zikir itu pengingat. Ya, untuk mengingatkan kita galau-galau. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan karena Al-Quran sebagai zikir bermanfaat bagi orang yang beriman. Makanya kakek kita ketemu di bulan Ramadan kakek, ya kita diingatkan supaya kita ini sadar, ya ngapa sangkan terjadi bencana, ngapa sangkan terjadi longsor, ngapa sangkan terjadi banjir dan segala macam, diingatkan oleh Al-Quran. Apa dia mengingatkannya itu? Ini ulah tangan Jokowi, Jokowi. jangan. Ini ulah daripada orang yang serakah, tamak, rakus. Dia dalilnya Pak Amir. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Jadi terjadi bencana itu karena tangan manusia, karena kelakuan manusia. Mestinya akar-akar daripada batang kayu yang umurnya ratusan tahun itu untuk nyerap banyu, akhirnya itu tidak pacak lagi nyerap. Karena apa? Batang kayunya ditebangi manusia-manusia serakah. Bayangkan jutaan hektar itu dia ditebangi galau, akhirnya ditanami sawit. Nah, sawit itu punya siapa? Punya Cina. Siapa yang tanda tangan? Pemerintah kita. Nah, iya, pemerintah kita. Siapa pemerintah kita ini? Menteri Kehutanan. Raihnya lah pecah hutan. Kalau dia mati-matingan. Iya. Nah, coba kamu bertanya dengan wong Padang, ya, wong Padang asli itu ya. Oh, nak mati ke susahnya, nak balik ke ekonomi dari bencana itu. Sampai hari ini, bayangkan itu ya. Aceh itu 2000 berapa? 2004 ya. Waktu SBY pertama. Ya, pertama kali SBY jadi presiden. Bagaimana ya nih? Kuat ingat orang yang ini. Oh. Nah, tsunami. Enggut kemenyari belum pulih nian. Lah 21 tahun, bayangkan. Apalagi Padang ini nah. Padang, Aceh, Tamiang segala macam itu. Oh, susah itu nak balik lagi itu dia. Setahun taruhlah dibantu oleh presiden, oleh pemerintah, oleh Prabowo taruhlah. Yang akan datangnya mana itu? Itu ya, yang akan datangnya mana? Balik yang ku sampai ke kemarin, ngapa sangkan Palembang nyaman? Karena kita ini ada pengajian. Ada pengajian, majelis taklim, majelis zikir, banyak orang sedekah, banyak orang bangun malam. Ini kita ini selamat ini nah, ya. Yang kedua maaf barangkali ada kesalahan dari tempat itu, barangkali dia ada maksiatnya, barangkali dia ada maksiatnya. Kalau ungkap di sini dalam aja ya. Paling tidak kita banyak tahu yang itu. Banyak tahu.
Ada kawan aku nih, kawan aku begawe 8 tahun di Aceh itu. Tahunian bercerita dengan aku nih. Mamano cerita yang aslinya nian. Kaget belah itu. Ya, dah lama macam gitu ya. Tapi yang jelas ngapa sangkan banyak terjadi musibah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Hati-hati ya. Besar kemungkinan Allah akan turun kembala musibah bencana yang tidak terkena dengan wong yang galak berjudi baik, tidak terkena dengan wong yang galak berselingkuh baik, tidak terkena dengan wong yang galak mabuk baik, tapi wong yang galak solat di parak itu kena juga itu. Kena juga dia. Coba bayangkan itu ya. Banyak musola langgar surau yang habis luar biasa ya. Karena apa? Karena ada wong yang maksiat tapi tidak berani negahnya itu nah. Makanya Bapak Ibu ada penceramah, ada narasumber yang berani mengungkapkan kebenaran, terserah. Supaya apa? Nyelamat ke lingkungan dia. Sama halnya dengan kita ada di sini nah, di apa di Masjid Agung ini. Lingkungan Let 19 Selir ini banyak wong yang akan bangun malam. Nah, wong bangun malam itulah yang menyelamatkan kita itu nah. Inilah ahammu azab ibadi. Sebenarnya aku nak nurun ke azab, bala, bencana. Falamma raaitu syuyukhan rukka. Ku jingok masih banyak wong yang bangun malam, wakyeng tua-tua bangun malam untuk sholat tahajud. Ada wong yang marbot yang muka lawang masjid. Nah, dia wasibyanun rudda. Banyak betina-tina yang nyusui anak bayinya. Bukan wakyengnya. Aku juga ditanya dia, Mir. Tapi lah agak nyerempet Mir. Ada salah yang itu. Tidak lemah itu. Sebab ada yang tak baca netek di sini nih. Manfaat betina netek lakinya. Oh, kamu kalau tahu manfaatnya, luar biasa. Dah. Ya. Dah. Ada lagi Quran itu namanya apa? Quran itu namanya apa itu? Al-Furqan. Nah, yang dibaca oleh ini imam kita tadi, nama surahnya Al-Furqan. Ngapa sangkan dinamakan Furqan? Li'annal Quran yufarriq bainal haqqi wal batil. Karena Quran ini membedakan antara yang hak dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan sekali-kali kamu mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Nah, contoh, Pediamir, contohnya wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Nah, berdagang boleh, berbisnis boleh, tapi jangan nganak ke duit. Jangan makan jangan melaksanakan apa rentenir. Minjam 10 balik 12. Minjam 10 balik 12. Nah, itu namanya riba itu. Nah, tidak boleh itu. Quran yang tampil wa ahallallahu al-bai'a. Lajulah nak jualan. Ngapa? Nabi juga jualan. Nabi kita itu berjualan, pedagang. Nabi kita itu ngembek dari siapa? Ngembek dari Siti Khadijah, karena dia jujur. Makanya lah dagangannya laris. Nah, cuma tidak terturut kita ini, tidak terturut. Pedagang mana beda bakalan terturut cara berdagangnya Nabi. Mana? Ya Muhammad belum jadi Rasul. Ya Muhammad, berapa ini?
Berapa sewet ini pokoknya? Sewet ini berapa? Aku ngembeknya dari Siti Khadijah 5 rial. Kamu nak belinya berapa terserah. Dinjuk tahunya modalnya, dinjuk tahunya oleh Nabi. Iya saking kejujur manusia itu. Aku ngembeknya dari Siti Khadijah 5 rial. Kamu nak belinya berapa terserah. Oh ya Allah, dak kate pedagang yang mai itu tuh. Kalau pacak itu dapur rahasia dapur wong pedagang. Makanya Bapak Ibu kalau kita nak berdagang tu nak berkah, jangan nguntungi 100%. Iya, embean 100 dia, embean 100. Nyual lah 100 lawe, 130, jangan nyual 200. Nah, nyual 200 itu biasanya keuntungannya itu tak berkah. Iya, sepi dia. Dia yang lah Cina tu nak. Yang cara Cina itu, cara kita Islam itu digawe kenyo. Coba jengok, untungnya paling 10 rupiah, 50. Tapi kalau dikali ke, bukan main itu ya. Lemak lah beli di Cina daripada beli di Bici itu. Karena apa? Karena Cina nerapkan sistem Islam. Nah ya sistem Islam diterapkannya itu nah dia. Punya warung dia. Apa punya warung atau toko, dia nanda ngembek dari warung itu nanda. Karena apa? Karena ini khusus dagang. Mungkin kita punya warung ini, nah makan di situlah, mie di situlah, rokok di situlah, ngapa udah bangkrut kita? Nah itu namanya Al-Furqan itu ya. Nikahilah wanita itu, nah itu Al-Quran ya. Nikahilah wanita itu dengan sah. Nah itu ya. Jangan kumpul kebo, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perbuatan zina. Bukan jangan berzina. Bukan wala taznun, jangan kamu berzina, jangan memperkosa, bukan. Tapi jangan mendekati perbuatan zina. Itu namanya Al-Furqan itu ya, pembeda. Nah, yang inilah tugas kita untuk sama-sama mempelajari Al-Qur'an ini. InsyaAllah dengan kita belajar Quran, ngaji Quran, kita dapat syafaat dari Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin. Wallahu ta'ala alam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. تقبل يا كريم. الله أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا